Sagudayan nga ron ti surat ni pagayam tayo a Gladys. Dear Cousin. Sakbay man ti amin kasin yung idanon ko man ti nabara akablaw ko kada kay amin di Tanemars Studio. Nangruna ken ka nga timon dito nga programa nga magusgustuak launay nga bubuyaen. Kablawak pa dagiti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya nangruna ka dagiti kakalaing nga mangted ti balakad. Ket gundawayak man detoy nga kanito nga agkid daw titulong yo kalpasan nga maibasam kasin detoy surat ko. Sabi ko mata may kandakto iti balakad. Ilingad daklatan itinagan a Gladys. Nanumulaeng ti pamilya nga nagtaudak kasin yung rason no apay nga sa anak nga nakaturpos iti kolehyo ket sales lady laeng tinastrekak nga trabaho idinto nga digiti kasadarak ket adan professional adda digiti nakaasawa iti aggapo iti mabigbig a pamilya adda mabalin na nga pamilya adda digiti adat abroad iti ababa apan nao kasin yung apalak dagiti kasadarak wenno dagiti batchmates ko tanabalay gidan iti bihag idinto nga siya ket sales lady laeng. Maawatak met kiddi dagiti naganak kanyak no didak napaadal iti kolehyo kasin. Ta awan mo ti maramidan mita. Naggapudamot iti marigrigat a pamilya. Agpadamot nga saan nga nakaadal dagiti naganak kanyak. Sapay la nakadado ka mga kakabsat. Gaputa innem kami kasin yung ket siyak ti inauna kada kami nga kakabsat. Iso nga inkedeng ko iti bagik nga numan naiyanak kami nga kakabsat a marigrigat. Jak ipalubos nga matay kami nga marigrigat metlaeng. Di kayat ko asawen ure no sa anak nga nakaadal aramidek ti amin na wagas tapno nagbalegi iti biyag. Ken tapno matulungak met dagiti kakabsat ko. Ket gaputa awan tinamnamak nga umangat ti posisyon ko iti trabaho tinapanunot ko idin ket makiasawa ak iti adda mabalin na ti adda kaya na wenno baknang tapno mairanod tumet ti pamilya. Siyempre nasken met nga piliyek deti pakiasawa ak nga saan lang nga gaputa baknang no di ket gaputa ipatpatig kumet. Ta saan met nga panagpangaskasin yung adda itsurak napintasak ko na ti kaadwan ta high school ak pala idikit adun ti agar arem kanyak. Angem saan ko pala ngayon kaskaso deta arem ako nada tanangato nga rod ti arapaap ko iti biyag. Uray no idi nawanan na ko ni tinamnama nga makaadal iti kolehyo ket agtrabaho ako naka sales lady. Adu dagiti nagarem kanyak ngem pasigmed nga agpadak nga gapo iti nanumo nga pamilya. Iso nga no isudat pakiasawa ko nak awan to la serbina. Iso nga nasken nga tingitingek paliiwek anusak ti aguray. Saan kong apuraan ti love life ko kasin. Tati kayat ko no dumteng ton deti lalaki nga mangayat kanyak iti napudno ken makaipaay kanyak iti napinta sa biyag kastamet iti pamilya ijayak tulaeng nga maadani iti love lives ijayak tulaeng nga makirelasyon makiasawa. Iso nga no daduma mga kasin kasla agsanod pa yan digiti daduma nga agarem kanyak ta ti amuda pa yan ket tomboyak wenno man-haterak tati kinaadon nga nagarem kanyak awan pa'y tinadamag na nga nagbalin nga nobyo. Aging nga dimteng ti duwa nga lalaki iti biyag ko kasin
iso da Melvin ken ni Eugene. Ket dito man nga rugyak ti amin kasinyong ken no kasanuak nga nadaan iti parikot gapu kadakwada. Ay na. No kumalang amin bak nang tinagtaudan tanga pamilya kasinsin. Saan ko mga kastoy ti trabaho tanya. Agasem tag malmalim nga nakatakder talat ta. Wen nga rod kasinsin. Anos lang dayta. Acceptance is the key ko na nagarod. Dati pagsasao. No si ka kasinsin Grace na aklon mon nga kastila tatibiyag tayon. Siyak saan? Ken among mat nga adu kam nga kakabsat. Imbag ken kata dua kay lang agkabsat. Sa bagay. Ket siyak. Nabayagan nga. Ingkad din ko iti bagik. Nga nuad daman agarem kanyak. Sigurado nga agga po iti bak na nga pamilya. Ken nasingpet, nasayaat, ken napudnot panagayat na kanya. Sa bagay, kasinsin, nakadadon nagiti nagarem ken ka. Nagtataer da pa eh. Ang awang matapulos ti pimasa iti qualification mo. Kasano kat kasti kunam, agpapada tayo mo't nga agga po iti marigri ka ta pamilya. Ay, ang adan tumalata siguro tiyempo na kasinsin Grace nga adan to dumting nga lalaki ti biyag ko nga isunto ti makaipaay kanyak dagiti arapaap ko iti biyag nga rumang ay ti biyag ti pamilya. When kasinsin angem syempre no makita da nga sales lady ka di da kanto tutupan. No di kiti babak nang madlang tinagtaudan na pamilya, babak nang tumalat pakiasawaan da. Iso nga ti bilin ko king ka, ti kanahin kong ibagbaga, saan mo ngamin nga ipakpakita nga marigrigat kalaeng. Ha? Anya ti kahit mo sa kasinsin Grace. Kahit no daduma agad agpamarang kamot nga adda mabalin mo. Tapno no arakanda kamot dagiti adda mabalin na nga lalaki. Hindi ka maawatan. Kasano ko madayta? Anya ko mati aramidek. Ket talaga mata marigrigatak. Ket padasim nga tanga ana. Agsuot ka kadigiti aramatan dagiti babak na nga babae. Pangalakar ti gatang ko. Manumalat sweldo tayo dito i mall. Ket adumad diti ukay-ukay nga paggatangan kadigiti tilanganak ket nginaan. Ngem saglalaka mo lagayam. Ukay-ukay? Wan. Ay na, kasinsin. Bagay na bagay mo. Ti agsuot ka digiti arwaten ti babaknang. Angem, no di ka makagatang iti original when brand new, agukay-ukay ka. Oh. Ket agarwat kat kasya, no? Pasyar ka. No, makidate ka, no, anyaman. No, day off ta, agmolta ko ma. Ket agarwat ka iti arwaten ti babaknang. Ken dita social media, agi-post ka kadigiti arwatem nga ana, nga nakaarwat ka nga tikas lakala aglanglanga nga baknang. Tapno no makita da ti picture mo ati Facebook digiti babak na nga lalaki agad iyad da ka, i-friend da ka, sada kanto arman. Tilad da nga ibagbagamot kasinsin. Kasano nga ro din umamuan da nga marigrigat lang ti pamilya. Ma-inlove dan ton kasinsin. Ti importante, dagitem la ida. Tapno no ti kasta, mapa-inlove mo dagiti lalaki nga babaknang. Ay na, sika nga talaga. Nakalawlawat imagination mo. Dulaon nga pampanunutin. Kadag pa isumat. Kaya't mo gayam ti buwaknang. Kaya't mo gayam nga makaasawa iti baknang nga lalaki. Di, naskin nga aglang lang nga kamatabak nang. Dapat titigtignay mo, kitigtignay, di kiti babak na nga babae. Ay, nasig. Kasano kumaday ta? At danto lata dumting nga bak na nga lalaki nga mangarim kanya. Tandaan am ti saok, kasinsin Grace. No di mo kahit nga surutin ti singasing ko, akit bahala ka. Ni Eugene day chay. Sino nga Eugene?
Dati batch ko iti high school. Asin no, sa din no. Data ni, nakita nak. Kit, umay dito ayandan, kasinsing Grace. Data, dito aglang lang nga kasla. Ay na, nakaparabalay mat ngayon may dito yung mall. Ah, ni Eugene data. Eugene? Oh, kung nagtupay nga madanong ka dito eh. Gladys. Ah, si Kagayam, Eugene. Long time no siya. Ano nga tawanan nga dita nagkita. Ah, wen nga rod. Ngem amok nga dito ka ngagtrabaho ta. Makikita ka dito ipopost mo ti social media. Ah, ay, umay kakading umatang dito department store? Ay, saan? Talaga nga sikat rin ang tak. Ay, mabit lang. At na tumawag kanya. Ay, sige lang. Hello? Adak dito mall. Ala, i-close mo lang tada. Bagab lang tada. Dito yung billing ko king ka. Sige. Api nga si Catherine ang tana dito kasinsin Gladys. Sino ka di iso na itibiyag mo? Ay na. Nakulit ngagchat-chat kanyak ni Eugene. Aga po ngamin iso na di Manila. Nabayag nga nagpukaw dito yung lugar tayo ta. Tsaka mo, napansa nagtrabaho di Manila. Adan sa talo nga tawin, uno patatawan tinapalabas. Kaya, malagip ko sakbay ti pandemic eh. Mga 1 year or 2 years before pandemic, nagpa-Manila, and then nabayag nga nakitkitan. Kinapin nga rin nga dito, kinapin nga rantain na ka. Kinapin nga kasi tilangan na. Ay na, di mo ibagang agar arim pa'y king kadayta. Kasinsin Gladys. Ha? No, Diyos ko. Talanga na pa'y lang ni. Kan naglawat imuging na. Ay na, Diyos ko, ay. Ay, malagip kon. Ha? Dayta, agar arim king ka di high school tayo? Ni Eugene Muging ako nada? Dito, uyawin da nga. Di ka makatagarin kat mangig na ka. Oh, wen. Ang subyekto nito na. Subyekto. Ay, agar arim gayim king ka, ang hindi lang mabain mo din, kasinsin. Ni, nakatsinelas, naka-short pant. Gusot pa'y. Kita man itabado na. Adapay but na. Oh, di ka makatagari ko na. Amangan mo't no, di mawas na dito eh. Ay, kumaagad, no rinantana ka dito eh. Nagarawat kumamot at inasayaat. Ay, Diyos ko, agarim king kadeta na lawat muging na nga ni Eugene. Ni Eugene Muging. Ay na, awang matidagas na. Nasayaat mo ni Eugene. Awang mati amok nga bisyo na. Di mo sawon nga. Ikon-considerar mo nga. Agbalin nga nobyom, ti kaskin kwa na kasinsin Gladys. Ay na, awan tinaybaga kakasta. Angim siyempre, respetuek amin nga agar-arim kanyak. Gaputa, nasayaat mo ti panagdaton na kanyak. Sunalaing ta nakulit. Ken maysa, amo mati arapaap ko, kasinsin. Isupay kasano nakawag nga mabiyag ti kastamot. Din sapi makagatang ti baro nga tsinelas na. Daan pa hindi, ta beachwalk na. Ay na. Saan mo't kid nga deta, langana, ti pagibas-basarak itan. Tauri man kid ni Eugene ko ma, nulakid di maipaay na ti may itid na kanyak, di kita arapa apek iti biyag. Di kayo mo sawin, lubak nang kumaisuna. Tutupam? Kati, nagadayo ti itsura yo. Nagadayo, saan ka nga maibagay kin kuha na kasinsin? Ay nakasti ko na, saan ko nga pagibas-basaran ti itsura ti may nga tao. Basta lagi di nasaya at isuna. Ken, maitad na digiti kayat ko, digiti kasapulan ti pamilya. Agad ti, matulungan nak nga, mangpa duras ti panagbiag mi. Agad ti, aklunek ay, diyak nga tamot, diyak mairusok to kastat asawa. Api ayan niya problema. Naglawat ang muging na, kasinsin. Kat api ko man nalawat muging na. Kasla mabaling nga ro din nga paglandingan ti aeroplano. Agsublin. Saan ka makatakarin? Pasensya kan, Gladys.
Adala kami ni mawag kanyak. Kaya nasisita kami. Okay lang. Di nakpat kami una i-replyan di chat ko king ka di Facebook. So nga dinanong ka dito yan. Sangsangpet ko lang idi duwa lawas ko siguro dito lugar tayon. Ang imitalayan nga naadala kiti waya-waya nga umay kasarungkaran ko ma. Ang mapainak mat nga umay di balayo nga di ka makasarita nga muna. Tawagan ka mat iti messenger ang busy-busy kami no kuano tumawag ka. Anya. Kitno kaano ka diti na? Ano oras ti out yo? Awisin kayo, tag merienda, tag dinner, weno, komporme. Ay, nakailatan, kasinsin. Sakay ti umay. Pakay jelain, lalakain nga panganan, ti papanan na. Saan latan? Saan latan? Agawid kam tumutin, kat adamot ti sigurado nga makanidya balay mi. Ay, kita, okay lang kanya. Sa bali lang, matade, ti mangan tayo di tarwar. Nabayag ngayon awis ko hingkan. Dan dua lawas nga dag dito, kita itatalayang nga nagkita ta. Alam mo nga pa ayan nakpailaan. Saanin ko na. Gawit talatang. Di tang tumadla turo-turo. Di ta kakarinder yaw, no? Di ta street foods. Di pa panantay ka sinsin. Anya. Okay lang, dua kayo. Maminsan tulatan. Eugene. Idulin mo lang tayo, taanamon. I-save mo lang tan. Siyak. Anak bit kidi nga nasanay nga mga ditarwar. Tadamot makan ni Jabalay. Anya? Sige. Umay kan tulatar pasyarin. Mat siguro dagas na, umay ka pasyarin. Damag kugot, awang peti asawa, awang peti nobyom. Gumatak tulatan, iti makan, nga, may gonto ita di Jabalay yo. Ay na dito. Sigurado laki di kita barbecue, isaw, empanada, ay, kasinsin. Talaga man. Sige. Makaamu ka lata. Eugene. Agyaman nagnukas na. Namnamay ka rin awagan kan to, when i-chat kan to, no, kaanon to ti umay ko di balayo. Sige. Okay lang. Sige, panaman kami nga Rod. Gladys. Imbaglakit din ta. Saan ka nga si Murot keng kuana kasinsin Gladys? Ay na. Sigurado lakit din nga. Jay lalak. Saglalakalain nga. Panganan ti pamipanaнаking ka. Saan ka ba ito nag-uyaw ti kasta? Nagkadkadak nga sumurot keng kuana. Gabuta. Masyanak mo't keng kuana. Ngamin kad amok mo't nga wan tinamnaman na kanyak. Kaysa busbusen na, kaysa ilibre na ta, iduli na latan, i-save na latan. Apay nga rod nga, pinalubusan mo, may nakabasyaran. Kunaklaing agpambarak to latan. Tingin nagpaiswan na, makonkonsensya akmat king kuana. Tawan mo ti, madingay pakpakita na kanyak. Angin kasti ko na, adayo nga, maaklon ko iti kasken kuana. Tanang hato ti arapahap ko iti biyag. Nupada ng matlaeng, akas kanyak, gapu iti maligrigat na pamilya. Sigurado laki, di nga di nang tumaited, di kiti kayat ko. Good decision kasinsin. Kasta ay na. Siyak agad, no siyak ti sika. Itsura na pala agad, reject kanya akon, kasinsin. Uray bak nang kuma, no way. Naglawat muging na. Saan kagkaskasta? Ti kunadan, kaaduan na nga nalawat muging na, isuda digiti nasisirib. Uray pay. Miss? Yes, sir. Anya ka diti sapsapulin niyo, sir? Si kansa ti sapsapulik. Anya, sir? Anya di kayo sa uwan? Di ka nagpaiswan na. At dati rantaek dito yung mall, ng may katangin. Ngayon ito makita ka. Nalipatak mo din.
Isong ako na, nga si Kansa, tisap sa puleg. Ah, ala ni sir. Ay, anya ka di DJ, sir. Ay, Grace. Ay, nagwapo ada ti customer. Anya kanot masapul na. Ken langa na pelaeng kit adda mabalindan. Oh, sa balit pa nagkit-kita na ken ka kasinsin Gladys. Ala, yasis mo. Ang agpili kayo lang sir, no anya tigiti kayat yung nga agatangan. Kaya di bagayon no anya size yo. Ha? Extra large. Ha? Extra large nga? Extra large dati. Size ti puso kita. Tagasla. Dagos nga di makkel. Siguro, gaputa dagos nga nagpitik para ken ka. Anya? Pasensyaan akon. Siya gayam ni Melvin. Gladys. Siya ni Gladys, sir. Melvin Latan, tiawag mo kanyak. Saan na, sir? Naskin ngamin nga, sir, kada ma'am tiawag mi kadigiti customers, ta iso ngamin ti bilin, digiti, sa anak mo na customer, ta sa anak ka gumatang. Mabaling ka di nga maala ti number mo? Gladys? Apay? No alain nyo ti number ko, sir. Di, awan doon ti number ko, cellphone number ko. Ay, joker kagayam. Tigad ko sa wen, mabaling ka di nga maamuan no anya tin number mo. Tapno mawagan kan to. Ape nga awagan nak, sir. Kaya't ka nga mamaam mo. Mabaling ka di? Di magipagpagayam ken ka? Or mabaling ka di nga may kanto pa siya rin di balayo? Ay, nakababain met, sir. Basit laing ti balay mi, sir. Marigrigat kami laing. Oh, anya ko ma. Apay ko man marigrigat kayo. Dagas ka di? Ti agayat iti. Agapo iti marigrigat a pamilya? Uy, kasinsin. Mangmangig ko dito sa rita nyo. Go. Win ko na mo. Balubusan mo. Itid mo ta number mo. Ay, tala ka man. Biyangot. Sir. Sige. Da kayo lata, sir. Melvin ko na. Melvin. Okay. Paki-save nga. Paki-type ka rin number mo dito eh. Dapat kami papanak. Awagan ka nga rin, Gladys. Nice meeting you. Imbaglakit din, Mike ita dito yung party mall. Ket naamamu ka. Okay. Okay, Melvin. Tawagan ka naman ng dama. Anyati ko na anak ko. Adda duwa nga amom nga lalaki ita nga aldaw. Dati mesa lang nanang. Dati mesa. Nabayagan nga amok ta nagkaeskwelahan kami idi high school. Ni Eugene. Dati nalawat muging na nga classmate ko idi high school nanang. Dati nag-aram kanya idi high school. Ay, wine, malagip ka. Kit taga dito ilaing lugar tayo, mat. Nabayagan jak mat nakit-kita di nga ubingan, anak ka. Wen nga rod nanang. Itay laing nga nagkita kami manan, kalpasan iti, nasurok sa ngopat nga tawenan. Sakbay COVID, hindi na udi nagkita kami. Tanapan ka nung nagtrabaho di Manila. Kat ita, adaman dito lugar tayon. Uwan ka nung nanang. Nagkita kay Jebol. At ti kinagpeswan na, siyak ti rin ang tanad jay. Takayat na kano ti umayag pa-share dito balay. Ay, agdaton king ka, kasta ka te. Uwan nanang. Kat day may sangay. Ni Met Melvin day dyan nanang. Dati ko nga aglang-lang nga anda mabalin na. Pag ko na amay, kudil na pa'y laing nanang, langanan tibak nang, sa natarid ti agong na, di angot na pa'y laing nabanglon, angot tibak nang.
Ay na, kat agaramot kang kadayjay. Isumiti ko na nanang, kat pati di kiti arwatin na, malasin nga, nginginaan. Malasin nga branded dagi suot na itay. Ken nakarelo pa iti gold. Ang kita. Unangem no, itay mo lang anam amo anak ko. Kat paliiwim ating itigim nga nalaing no agarim king kasan nga sigod nga aklonem gaputa amom nga adda mabalinnan. Taamok met nga magagarang ka nga makiasawa iti bak na nga lalaki anak ko. Ang baka no di mo ammo ti ugali naket agbabawi kan tula ka maudyanan na. Ay, jakarot amo nanang. Isunamot pa ilaeng ti umay agarim kanyat nga amok nga da mabalin na. Sigurado ka. Una nang, tasakbay nga pimanaw iji pesto iji mall. Natalyaw ko dati nakabitin nga remote control ti lugan na nakasabit yan ti pantalon na. No kasta, ada lugan na. Uwan na nang. Kadsaan lang nga basta-basta nga lugan. Modelo day jay. Tadeti di remote mo't day jay. Aha. Alakit. No ada mabalin na. Alakit mayat angem. Taskin ang amuam nga umunati kina siya sinno kinatao na. Ken kang runaan na kadati ugali na anak ko. Tapno di kanto agbid daw. Winanang. Angem no laki di nasaya ti suna kanyak. Amangan no ison ti aklonek nanang. Kasano nga raw dati Eugene nga may isa nga kunam nga batch mo. Nasaya at ni Eugene nanang. Nabayag nga jak nakita isuna. So nga jak amot napaspasama kiti biyag na. Ang di palalangan nga amin nanang. Kasla awan mo tinagbaliwan ti biyag na. Iso nga ti makunak. Awan tinamnaman ni Eugene kanyak. Ay, makaamu ka anak ko tasi kanto mo't ti makiasawa. Ang dilaeng kanayon ko ipalpalagip king ka. Naskan nga amom nga muna ti usto nga ugali na. Ay na, mamati ka kanya kasinsin. Ni Melvin di aklunem isumat ka talaga ti dakkel tinamnaman na nga aklunem. Kat apeng amin day nga Eugene. Apeng nga, kanayon palang umagpasyarking ka. Diya karot amo, maasya na karoten. Kanayon nakasagutan, kadigiti agkakangina nga makan. Iso nga makonkonsensya ta. Amangan mo't lubos-busbusan na amin nga sweldo na kunak amin na kwarta na baka umututang pa tapno laing maimpresak. Tapno laing maitid na tigit. Ay na. Dinto nga kasi mula langan na digiti susuot na. Iso nga nasaysaya at siguro no aklone ko ni Melvin tapno no agsardengen ni Eugene. Hindi ko mapailaing di ba? Kasti ko namin ado nga darasan nga nagpa-share na nga dwa. Ang ni Melvin. Saan lang nga may maysa nga lugan tinusarnan? Talo. Talo. Talo nga lugan kahit saan lugan na amin dayjay. Uwin ka no. Ado ka no ti lugan na. Kita sigurado nga bak ng daytan. Talo ti lugan na. Edi ison ti aklunem, tapno malpasin deta problema. Tapno agtal na maten, sardengan na kamaten deta nga Eugene. Tapno di ka makonkonsensya nga kanayon na ka nga regregaluan.
Bakad adan to nga mapaayin no ibaybayag mo pa kasinsin. Iso nga aklune mon ni Melvin. Ah, uwan nga ron. Dahil tamot tinapanunot ko. Ay, um, agpaiso ka din nga. Awan iti namnamaking ka. Gladys, pasensya ka nga talaga, Eugene. Pinadas ko mo't nga susurwin ka nga ayatin nga mas nagari deti arapaap ko iti biyag. Ha? Anya ka di deti ang arapaap mo iti biyag. Numad damagig, di mo ibagbaga kanya. Saan nga naskin nga maamuampay? Ibagam lata mga no, kabailakbot nga ipaiday taking ka. Amok nga raramidim ti amin, Eugene. Tapno laeng magunod mo ti panagayat ko. Ang imlading itek. Ngam saan ka nagbalegi? Taadan sa bali nga ipitpitik ti pusok. Anya? Amok ka din, ha? Saan? Saan kay penagrana nga duwan dito balay? Ngayon, umay nakmat paspasyarin no kwa. Gapo ka diti natataer ngam siya. Saan nga data? Ang hindi mo maawatan, di nak maawatan. Ngayon maawatan tumitla ti amin. Nakita ngamin nga iso ti makipaay kanyak iti amin nga kasapulak tapno magunod ko ti arapaap ko iti biyag. Talaga ka din nga iso ti ipitpitik ti pusong, Gladys. Uwen, Eugene, iso nga ulitin. Pasensya kan. Ngayon, saan nga dati na ikari para iti maysa kan maysa? Respect ti decision mo. Binadas ko mo ti amin tapno no magunod ko ti panagayat mo. Amok nga makasapol kanto iti mas higit kanya. Diti talaga nga naikari nga para king ka. Baka magkaputan na lawat imuging kong, Gladys. Ay, saan? Saan? Amok mo't nga. Di kiti nalalawat muging nakasking ka. Iso naman di kiti napudno nga agayat. Kitaem dati bubuyait no kwa. Sino? Diti, niyong diti Tanemars Studio. Ay, agbibuya kamit ka di jay? When? Ay, ure siya. When, padak nga nalawat imuging na day jay. Ngung kitam, nalawat imuging nangem napudno nga agayat. Ngem saan nga data ti rason no apay? Ti amok no gapo ka deti nalawa ang muging kon. No. Sige, inak nga ro din. Kitagyaman naklataking kan, hindi ka naklatati gundaway ko nga mangipaneknek king kay ti kinapudot panagayat ko king ka. Sabi ko saan ka doon agbabawi ti pangedeng mo, Gladys? Agyaman na, Eugene. Nakaragragsak ang launa Gladys. Apay. Gapo ka dita inaklon kan ken imanugot akon nga anda mapasamak ka data. Sala nga dayjay. Gapo ta. Amok nga. Adu dagiti karibal ko ken ka. Ang imsyak ti pinilim. Gaputa amo ka napudno ka kanya. Kat di kantog babawi. Sapay ko Melvin. Tadyak to agbabawi. Ti pangeding ko nga si katinaklon ko. Saan?
Saan to nga mapasamag data? Ah, ah, nakasagana ka din? Mm. Basta ti karim kanya. Sa anak to nga pasakitan. Sa anak to nga lukuan kin pagsangitin. Italik ko king kanti. Ti amin-amin ko. Ah, yes, my love. Ah, mm, mm, oh, Melvin. Gladys. Mm, mm, oh. Ah, oh. Kasano nga ro din nagbunga diti aramidin ta. Nakasagana ka din nga. Mangikalay sa kanyag. Nakasagana ka din nga mangsungbat kanyag. Una. Happy kiti nga saan. Lalab ka nga ro, Gladys. Diyak kahit amapukaw kay di biyag ko. Sinaludsod ko lang, amangan ko nak, no, di ka pinakasagana. Siya, nakasagana ako. Sige. Angim no, di ka pinakasagana. No, di ka pinakasagana, mabalin tapit nga agkontrol. Saan ko pelang isarsarik no ko no siya kagit nakasagana ako. Tamok mo't, natalgad mo tirik na, nga no agsikugak. Kabailam mo't nga, biyagan ti anak ta. Ay wala. Wun. Angem sika, no di mo pay kayat. No, di ka pinakasagana nga agsikog, amumot. Saan nga basta-basta nga desisyon deta? Ha? Siyempre, agbali ti bagim, agikat katrabaho. Sa bali ti lifestyle mo ton. Okay lang. Okay lang. Sige. Angim kwa. Anya manin. Kasano ko din, no, arapahap mo pa kayam ti mapanag agtur. Agpaspasyar. Di mo ka di kaya, kaya tanto pala agpaspasyar. Pasyarin ta dito, di kiti saan mo pa nga napaspasyar ng lugar. Kit no agsikog ka agad, saan tang maramid data. Baka kahit mo mapanjay Boracay, Palawan. Baka kahit mo mapanjay Tagaytay. Makauray dagita ta saan damat nga mapukaw dagita nga lugar. Kit no managsikog ka kagit, iuray ko latan nga dumakil ti anak ta. Takaduatan ton ti anak ta nga mapanagpasyar. Sabagay, ustumot ako nam. Sige nga ron. Ay, gara ka. Apay manin. Kwa. No, agsikog ka, tila pang panunutik ngamin. Baka no, anya manin, nakasagana akong kunakmit king kasi kan sama ti saan nga nakasagana. Kit no ka ba ilam lakid di nga biyagan ti agbalin nga anak ta, apit net problema. Saan man laing? Saan man? Saan eh? No di ka nakasagana, saan latan? Naawan anak ti ganas yan. Anya? Saan na? Awanin na, bad trip ako. Ipapakita mo, ipadpadlaw mo lang nga saan ka nga nakasagana. Tiamok man no. Tiamok mo no, ipatpatig na. Kit api nga kasla i-discourage na, nga agsikugak. Ay, kwa. Sikalat pang panunutek. Ay na. Baamon. Iyawid na kon. Aguri ka Kasi anong rutin ka, di ka pa inalabusan. Saan nga rutin, tsaka kayatin? Anya? Makikita king ka. Nga di mo pa kaya tumakder itibukod mo. No ka talaga nga ipatpatig na. Sika kumapit mga risgar nga agsikuga kon tapno no, tikas adas yung batam kanya kon. Ipakpakita mo lang nga saan ka nga sigurado. Saan ba't nga dayjay? Ala na ituloy tan. Sige, okay lang, numasikugan ka. Okay tam lang? Saan nga bukal itiloob mo? Saan ka nga? Ay na, nabadtripak king kan. Iyawid na kon pang-asim. Guri ka.
Talaga ka di nga di mo kayatin? Sa amin. Sa balin to alat nga aldawin. No, adan to pa sa balin nga gundaway Makabadtrip ka. Makapukaw ka, tiganas. Api nga min kakayat mo, agsikog kan. Nabita pa yung agsikog kan. O, kitang talaga. Edi inamin mo lang, hindi mo pa kahit agsikugak. O, sige. Tapno no sigurado Sa tulad, saan tula matuloy dito aramidin ta kumaita. Into no, ikalay sanak. Kalpasan ti kalay sata. Anya? Api nga nagbaliw mo ti pangiding mo. Api nagbaliw mo ti saritaan tayo kasi. When atan impadlaw mo kanyak, imparignam kanyak, nga saan ka nga napudno? Saan ka pinakasagana kanyak? Di ka maawatan. Agawit na ka rin. Agawit ka. O apay. Awan ka di kwartam dita. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Kit. Siya man pala tagbayad. Kit. Ako pwede kwartak. Anya? Kit apeng or nga naghawis ka dito Kit na-excited kita inaklunak ijay balayo. Anya? Iso nga inawis ka dito ata damat na talugan. Pinultang ni boss na tayo. Anya nga pinultang ni boss? Talugan. Ang nalipatak. Awang gayam ti umanay nga pagbayad ko dito hotel nga nag-check-inan ta. Anya? Kasano ka ruden? Kaya ka mo Awan na pulos ti kwartak dito Agpajikas ka na. Mabalin sa agbayad jikas nito Bala lang. Ang gayam kwartam. Kinagulik ka man. Sino nga boss nga ibagbagam? Kaya sino di boss mo nga ibagbagam nga ng full tank na dalugan? Kaya mo manulugan mo dahita. Sino boss mo? Di kiti naganaking ka? Isot awawagam ti boss? Saan? Sino nga rod? Dahiti aking bagi di lugan. Di kiti aking bagi di kiti lugan nga man manahwek. Di aking bagi di showroom. Nga isupiti pag-iyanak no ka. Anya ka kadi ijay showroom. Api nga, no kasta saan mga bagay di kiti lugan? Saan? Ano nga rod? Bagay nga di bus ko. Ito man lang, Diyos ko, sige, agpaji ka saklatan ka, hindi kasinsin ko. Nakababain man tikas to Ay naimbaglakid din ata awan ti saan nga natuloy dati anayo kasinsin Gladys isupay manangal lilaw dahil nga Melvin ibaga na hindi nga lugan na digiti ususarin na dra-drive na mo lagayam ta empleyado mo't lagayam ti showroom ano nga showroom dahil dyan kasinsin digiti lako iti used nga luglugan. Ti loko na to No agarwat kasla iso ti aking bagi. Tagayan. Pampamarang laeng. Tapno la siguro makachiks Tapno makadagit iti babae. Nagloko mamad gayam day jay. Isumati kong kunaking kay di kasinsin. Tingi-tingi nga nasayaat. Anya? No si kapit ti mangidordoron kanyakin ko kasinsin. Saan mo't kasinsin? Di bagbag, saan nga isot pagiba saram, neta kinabaknang, kada langat tatao. No dikit ti ugali, ti kinasayaat. Tal na ka man. Aghugas kamay kamot kasinsin. Saan nabalin kasinsin? At least, naisave ka, naisalbar ka. Naginagik kay lang, ang di na nga natagik ko at ti kinababaim. Isupay ang talaga nga sinigurado. DJ pelapan nagsauna ka talaga nga saan na nga amo nga takderan ti responsibilidad no kas pagarikan tama masikuganak.
Ni agore ka. Insamot, Melvin day ta. Ha? Umay na ka nga tasukunin Baka dumawat ti pamakawan, tingka. Isu day ta. Deta di mesa nga lugan nga ususarin na nukwa. Oh. Deta, nagsarding iti sangwanan ta. Ang imagore ka. Saan mo't nga ni? Ha? Oo. Agawit kay ka din? Gladys? Ay. Eugene? When? Api nga kaslalaklaat ka. Api nga. Driver ka mo ti showroom? Ha? Ano nga driver ti showroom may magbagam? Kasta kami ti driver dati driver ti showroom. Anya? Ibaga man kanya tagpeso. Makon-confuse ak. Eugene. Api nga daking ka dito nga lugan. Api nga iman manehom dito eh. Driver kami iti showroom? Saan? Showroom? Well, nagabot showroom dito nga lugan. Ang for sale di gito eh. For sale? Wen, ilaklakok iti showroom ko. Ha? Ay, showroom? Showroom mo? Showroom na kasinsin? Showroom mo? Eugene, amamum ka diti Melvin? Melvin? Sino nga Melvin? Ada Melvin nga mamok. Dito mesa nga driver ko. Driver mo? Ni Melvin? Wen? Tawag na isod, boss. Magisabay kay kanya kon. Detoy, kalkalpas nga rin notice dati buyer. Ket baka gatangin dahin to no bigat. Isong nakto pakarwasyan. No kayo, hindi pala yung mangan. Eugene, kayat mi. Tala ka man kasinsin. Aman, kayat mi. Sigurado ka? Yeah, wen. Sika nga rod, Gladys. Wen ko naman kasinsin. So, kahit nasawen, Eugene, sika ti akin bagi ti showroom nga pagpapaayan ni Melvin? Wen. Deta mo ti naipundar ko ti panagtrabaho iti nabayaga pa namin di Manila. Iso nga nabayag nga jak nagawid dito eh. Nakasursurak mo di Manila nga nakitran-transak talagyanak mo ti nag-start agad di karwasan lang. Aging nga nagbalin nga showroom, nasursurok mo ti nag-buy and sell. Aging nga amok mo tin, di pa sikot-sikot na. Kaya di kanayanak mo na makalako iti lugan, nangalak mo tin ti bukod ko nga units. Aging nga ngay mado. Kahit nakita nga dakil ti potential dito yung lugar tayo, iso nga dito yung nagpatakdar ti showroom. Kaya tinyawid ko dito, hindi kiti dado mga lugang ko. Di ka nagpaiswan na, ada pa yung showroom ko di Manila. Dakil mo ten. Ang masapol mo't nga i-expand ko ti business ko. Iso nga yung maig dito eh, dito yung lugar tayo. Anyat, di ka nagpaiswan na. Makunak nga, dakilin ti negosyo. Agim ti kurang na laingan. Pengamin ti asawa. Ay, awan pa ti asawa ni Gladys. Eugene, asawain mo ti kasinsin ko. Binasted nagmat idi namin saan? Ha? Wen, imbaga na kanyak nga, awan ka nun tinamnamakin kwa na. Tada ka nun sa baling ipitpitik ti puso na, awan, Eugene, awan, ti amin kasinsin, awan. Anya? Gladys? Pudno ka di nga awan? Ang apeng yung bagam kanyang kada. Atidog ng istorya. Atidog ng istorya. Sige, hindi nga rodmangan. Istoryam kanyak. Ay, wen, intan, lumugan kan. Una ka lumugan ng kasinsin Gladys. No di mo kaya ti umay, siyakon. No di na kaya no ka Eugene, siyakon ti asawaam. Anya? Ay, sige. Gladys? Okay. Sumurot ha. Nasayat no kasta.
Kasla akla marunrunaw tibain ko idi kasinyong. Nang runa idi ta naamuanen ni Eugene nga ni Melvin nga empleyado na laeng ti imbagaken ko na idi nga nagpitikan ti puso. Angem dagos metla nga nagmawmaw ti marikrik na ken niya Melvin kalpasan ti naramid ng kapanangan lilaw na kanyak ayat na laeng nga maka-score kanyak ket nagpamarang nga akimbagi iti showroom ken akimbagi iti na dumaduma nga luglugan nga bagi gayam ni Eugene. Ni Eugene nga saan ko nga pinili tanamati ak ken ni Melvin. What a small world ko nakasinyo. Angem nasaya at launay ni Eugene takalpasan nga naamuan na ti amin nga napasamak pwera laeng dete naudlot nga pasamak iti hotel kada kami kini Melvin tasaan kon nga ni istorya pa di jay imbagmut at saan nga naigalis ti dila ti kasinsin ko ket saan na nga naibaga dayjay kini Eugene. Kalbasan ti amin kasinyong kasla naadaan manen tinamnaman ni Eugene nga da kamin tumetlaeng ti agkatuluyan ket iti agdama intuloy na ti panagarem na kanyak angem siya kasla mabain akon kasla naiparupa kanyak nga nakarmaak gaputa managdilawak gaputa nagibasarak ket ti kinabaknang wenno ti itsura ti tao ngem ti ugali na. Isu nga jak amo ti marikrik na kasinyong no adamaten panagayat ko kini Eugene wenno kaslang kahit ko lang ati anat awag mo day jayen deti maalabar ti nagbiddutak. Rumbeng nakadi nga aklone kon ni Eugene kasinyong ket ipudnok ken kuana ti amin nagapunan no apeng nga saan nga isut pinilik nga gaputa ti ammok idi ket isu ti saan nga baknang ket ni Melvin ti baknang kadakwada nga dua mga nagbali mo tirik nana ko nak bakay baga na nga materialistika bakay baga na nga social ano tawag na social climber gold digger bakay baga na nga kwarta laeng ti kayat ko ken kuana no da kayo ti dati sitwasyon ko kasinyong anya tiramidin nyo, aklunan nyo kadi adagos ni Eugene, wenno, paliiwin nyo pailaeng. Dahil yung araw, di pa kabuklan, di pa kasalita, kasinyo, nga itinaminsan kat nagbiddutak ti, panagpilik, iti lalaki nga ayatet. Gapo iti pan nakaalilaw ko. Sabay kumakit na kay badit adal, ken liwliwa dati nga pakasalita, ket agyamanak ti anos ken laing mga nangibasa, kasinyong, more power to your program, and God bless everyone. To'y naalilaw, ken nagproblema pagayam mo, Gladys.